Irwan spill dulu. Kalau kasih mundur trailer, oke. Saya spill lagi dulu di cara-cara kasih mundur trailer. Nah, kasih masuk mundurnya, lihat kaca spion. Jangan lupa miroko biar konsen. Nah, di sini kontaknya dikasih masuk. Nah, sini sudah patah ini. Pas di samping ini unit. Di samping ada selokan. Oke, pas. Satu kali masuk. Mana nih? Itu dia. Lewat. Tekor ki.